que es la Martina Segura. Dorsal 240. I la tercera classificada, Aleta Pesperidó, 215, Marc Pallaret. El competidor que avui estigui en la feina de l'equipat nou. I ahí tenim dos des de l'AME, la 243. ¿Estás marejada? ¿Sí o no? Pues si estás marejada, pares ya. ¿Acaben ahora? Venga, Martina, ya, que vas al final. Ah, vale, claro, la Martina, sí. Chico, ven aquí, ven aquí. Final a meta. Aquí tenim a la campeona en la categoria infantil femení. Dorsal 846, Martina Segura Pallaret, del Club Atletisme Terres de l'Ebre. Molt bé, Martina. Segona classificada, categoria Dorsal 847, companya Nina Mansoler, del Club Atletisme Terres de l'Ebre. Molt bé, Nina. I la tercera, la prellorenca. Dorsal 815, Marc Pallaret Rull. Tercera classificada. Molt bé. Queden cansats. És un circuit molt dur. Dorsal 843 i 845. La Laura i la Elda. Teniu aigua si voleu aigua allí, perquè us feu una mica.